Ngabar ayo ngaji bareng. Ngabar ayo ngaji bareng. Ngabar ngaji bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada ulama, mancur cahayanya bagaikan bulan purnama. Mancur cahayanya bagaikan bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ziarah kepada makam wali sudah selesai, alhamdulillah, jam 12.00. Semoga ziarah kita semua ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sabab taufik wal hidayah. Amin ya Allah. Sekarang saat ziarah kita mau ke TKP untuk ngobat, untuk ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.